Tensión entre Merca y Iran ha escalado rápidamente después que el presidente Donald Trump confirmó que el Memorandum of Understanding con Irán queda termina, mientras Merca lanza una serie de ataques militares. Trump ha indicado que no quiere más enfrentamiento con Irán. El presidente ha llamado a negociar para Irán como ganador. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Teherán ha reaccionado avisando que lanza misiles y drones contra diferentes barcos militares americanos cerca de pasar de Hormuz, aumentando el temor de un conflicto regional más amplio. Tensión diplomática tocante Groenlandia ha continuado después que el primer ministro de Groenlandia ha reafirmado que el territorio no está en venta y que solamente el pueblo puede decidir sobre su futuro. La reacción ha seguido después del comentario reciente del presidente Donald Trump, quien repitió que Merca tiene control sobre Groenlandia por motivo de seguridad estratégico. Greenland is a big problem for us. And the other big problem is the fact that when we wanted them, we didn't want them badly, but we did say, if you want to join us, and they all said no. But when they could have, they weren't there for us, and we've been there for them. We spent over $1 trillion over the last short period, $1 trillion, in order to protect these countries from Russia. And has nothing to do with us. We have an ocean, but it's been a long-term thing, and they haven't treated us right. When Denmark was overrun by the Nazis in less than one day, Hitler beat them out in one day, took over. They asked us to take care of Greenland. In fact, we took Greenland, and then stupidly we gave it back. We shouldn't have given it back to them because we're the ones that need it. We need it for protection of the world, not just the United States. And it's very important. It doesn't help Denmark, but it helps us. En mesmo momento, Lidernan de Dinamarca a sostener que Groenlandia no está negociable y a reafirmar un compromiso para proteger la integridad territorial del Reino. Nobody else than Greenland and the Kingdom of Denmark have the mandate to make deals or agreements about Greenland and the Kingdom of Denmark without us. That's not going to happen. A controversia pública sigue después con una senadora de Paraguay, Celeste Amarilla, a ofrecer disculpas por su expresión racista del futbolista Kylian Mbappé. Pero en el mismo momento, a exigir para Mbappé, también pide disculpas para cuestionar su comentario y su cargo de manera duro. La senadora indica además que está analizando la posibilidad de iniciar acción legal contra el futbolista francés, aumentando la tensión de un debate que generará fuerte reacción del público. Me retracté. ¿Eso no es discriminación o racismo? Sí es, y me retracté y por eso borré el post. Pero esa disculpa usted la da a la comunidad afrodescendiente y no a Mbappé. A todos le doy. A todos le doy. Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Y resulta que ahora es escandalosa la discriminación que yo protagonizo. Y la discriminación que hizo Mbappé contra mí. ¿Pero qué carajo sabe de mí Mbappé? Pero ni sabe dónde está Paraguay. Todavía está buscando en el mapa. Claro que fui agraviada. Y con suficiente motivo como para hacerle una querella a Mbappé. Que lea mi carta, le escribí en francés y en español, que lea mi carta, si sabe leer, que lea mi carta. Y le diría que se cuide de los paraguayos. No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho. Acá ya entró preso Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género. Y un momento ameno entre el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre.
a marca antesala de batalha importante entre Inglaterra e Noruega den quarto final do Mundial de FIFA 2026. Vestido o jersey oficial da seleção nacional durante a cumbre de NATO na Ankara, e dos Lidernan a compartir um momento de fraternidade e humor, mientras fanáticos de ambos países se preparam para o encontro decisivo de domingo, dia 2 de julho, que definir qual país está avançar para a semifinal. Well, may I say, 45 years ago, Prime Minister, Norway played England in the qualification. And we won. And the radio commentator said, Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating. Yeah, but what you're leaving out of account is that England only win the World Cup under Labour governments in 1966. So the time is ours. Wait and see. It will be a great match. Nice to see you. Thank you. Aldric Werleman, Telenoticia.